Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni uNyazi wezulu. Ngiyangibingelela abantwana benkosi egameni loNyazi wezulu. Njengoba eseshilo ubaba uMshumayeli washo ukuthi umfundisi uKhani waseGauteng. Igama lami ngakho gogo wathi msukuqhubeka. Ngiyazi ukuthi abanye bangazi kodwa ngisebamanga ukuthi lo muntu segugeka ngakho nje bengihluphekile ngishishwa imoto sengibonela ubaba umfundisi ungene usefonela ubaba umfundisi umbathi siyabuya ungene uthi cha uMbathi wena hamba eNewcastle lokho umthola ushene. Ngiyabonga kakhulu ukufika kubantwana abakaShembe abayingcwele njengani. Isibonelo 132 talente verse lodwa. Bese ngithola omunye ongangifundela incwadi ihlabelelo 139 iverse 2. Amavesi abemathathu 132. Ngikhumbule
bantwana basezulwini. Jehova wena ungihlolile. 139 verse 6. 139 verse 6. Lokhu kwazi okumangalisayo kuphezu kwami. Niyezwa bantwana benkosi ukuthi lokhu kwazi okumangalisayo kuphezu kwenu. Kuphakeme angingefinyelele kuko. Kuphakeme unyazi ngeke ukwazi ukufinyelela kulona. Ngoyaphi ngidede emoyeni wakho na? Uma usuphakeme uzoyaphi udede emoyeni wakho na? Ngobalekelaphi ngimuke ebusweni bakho na? Uzoyaphi uze ukwazi ukusuka phambi kobuso bonyazi lwezulu. Uma ngikhuphukela ezulwini, Uma ngikhuphuka ngiye ezulwini, ulapho wena uma ngizendlalela ukukho lwami. yebo. Ngizoyaphi ngidede kuwe na? Kuphi lapha engahle ngiye khona ukuze isandla sikaShembe singakwazi ukungithola. Ngoba noma uthi uyakhuphuka uyaphezulu ezulwini ukhona khona lapha. Noma ungathi uya olwandle nakhona olwandle khona lapha. Ile nkulumo ngizoyaphi kuze ngidede phambi kobuso kaShembe. Bantwana basezulwini indaba kaShembe ayikhulumeki. Uma ungathi uyamazi uShembe, akekho ongazi uShembe. Akekho futhi ongakwazi ukumchaza ukuthi ungumuntu onjani. Akekho futhi nomuntu ongakwazi ukumchaza ukuthi uzabe uNkulunkulu kanjani. Ngoba ngapha uShembe ungumuntu wena nathi. Kodwa ngapha uNkulunkulu. Ngisho ukuthi ke ayikho indlela yokumchaza uShembe ukuthi ungamchaza ukuthini. Futhi nokushumayela, nokukhuluma, nokusho ongakusho kuze ugcwale ngempela ukuthi uShembe yamazi akukho. Kodwa munye umuntu owazi uShembe. Uma uthi unyazi umuntu bese uthi uShembe uNkulunkulu. uNkulunkulu uzomthatha kuphi? Ngoba uze uthole uNkulunkulu fanele umthole kwenyazini lezulu. Lento lana njengoba siseyinsukwini zikababa omkhulu. Ayibonge Nkosi. Ayibonge Nkosi. Ngicabanga ukuthi kuhle ngisho kanje ngithi hawu lo msebenzi omkhulu kangaka abafundisi abawenzayo ukumemeza behla benyuka obaba ukhumani obaba ovilakazi abashumayeli abaphathi abahlambululi abaphathi bentombi, bememeza ngekho lutho kulelizwe.
ukuthi ushembe uNkulunkulu abantu bayahlala uma ngakukhumbula ukuthi uNkulunkulu lapha bekhona azabakhumbula ngoba benza indaba enkulu bakushela ukuthi abekhona kuleli izwe laseNewcastle. Ngiyathanda ube ngisho ngingangindisi ukuthi ushembe uNkulunkulu. Noma ngaze ngashumayela ngagcina nje ngisho njalo ukuthi ushembe uNkulunkulu kwenene. Ngikhumbule indaba endala lapho khona umqalo wendlela ehlangana noJabulani uSipho omekayise. Waqala ukukhuluma naye. Wathi mfana angazi mina nami. Wathi mfana angikwazi. Wathi bona mina ngumshembe. Igama lami ngingumshembe, isibongo sami ngingumshembe. NginguNkulunkulu mina. Manje ngizokufundisa ukuthi ezulwini lapho siyakhona kuhlala kanjani. Ngizokufundisa ukuthi ukhule wazi ukuthi ezulwini labathi kulowa khona kuhlala kanjani. Indaba enjalo lena akusindaba namhlanje. Kodwa wakhulu uJabulani nale ndaba le yokuthi ukhona uNkulunkulu oyafike ngolwesine athi ngizokufundisa ukuthi kusasa ngolwesihlanu kusasa fanele wenze lokhu, wenze lokhu usiba ngohlambulukileyo bese uNkulunkulu uyakuthanda. Manje ke uJabulani wathi maye ehlangabezana lenkinga le wasekhumbula umzawa wakhe uKhanya wayeseGoli eGauteng kwakuseseGoli ezinsukwini umsebenzi khona wayesembhalela incwadi wathi mzawami lapha kunomuntu uthi uNkulunkulu. uJabulani wayeyisho lento le eyisho ngaphakathi kuye eseyizwe kahle ukuthi ngempela uNkulunkulu. Wathi mayezi baba ukuthi khona umuntu othi uNkulunkulu wathukuthela kahle. Wathi kuleli izwe siphila kulona akekho uNkulunkulu ngaphandle kaJesu Kristu. Ufuna ukuthi asheshiswe ukuthi asuswe kuze lento ayishumayela khona ayishoko ingandi ngoba inganda lento le izodukisa izwe lonke. Wase uphika yakho uphikelela entombe umzawa wakhe egijimela ukuthi yoqeda lento lena age namhlanje. Wathi mayefika wafika wathi msala cela ungisize ukhulumelana nomuntu othi uNkulunkulu ukuthi uhlalaphi umuzi wakho ukuphi. Ngifuna ukumbona ukuze lento lingandi lento ngoba nje nawe lento yandisa lento. Jabulani wayishumayela shumala izwi ivangeli alizwa ngoshembe kwasemoyeni hayi wasenyameni. Wathi ukuthi ngiqede masinyane ngani wayesethi uJabulani cha lo muntu lona angimazi, lo muntu lona angikhulumi mina naye, uyena ukhuluma nami mina ngilalele. Manje mothi angiyombuza ukuthi uhlala kuphi, ngizosithatha isikhathi ukumbuza ngoba lo muntu lona ngithi nje ngihleli noma ngihamba nje bese ngibona sephambi kwami esekhuluma naye angaze ngikhulume naye. Wathi ngiyacela ukuthi namhlanje kube yilanga lokuqala ukuthi ukhulume nami ngoba ngifuna ukumbona, ngoba uthola umbone emoyeni ngifuna ukuya ngiye emzini wakhe mayinomuzi ngiye kuwo kuze phela ngiqede nyaso iphele lento le ingabe iphinde ikhulume kuleli izwi.
uJabulane uthi ngalolu suku lelo efanele ambuze ukuthi impela wena njengokuthi uNkulunkulu uhlalaphi. Wayesethi uShebe akubonana nje. Wayesethi lalela Jabulane. Uthi ukhanya umbuze ukuthi ngihlala kuphi. Womtshela ukuthi mina ngihlala eThekwini. Enanda igama lomuzi kuthiwa kusePhakameni. Yothi maye egibele ebhasini athi ebhasini liya eNanda athi uyokwehla esitobhini sebhasi ePhakameni. Kodwa uJabulane akazange amtshele uShembe ukuthi ukhanya uyakuthi uhlala kuphi. Kodwa uJabulane ukhani ngesikhathi ekhuluma noJabulane uShembe wayekhona. Amen. Uma sibonana uShembe bonana nokhani enyameni ukhuluma into beyikhuluma bona bobabili ukuthi lento ayikhuluma isedala ethi. Ayibonge Nkosi. Amen. Khumbule esivini ngokina wayethile ngiyiqeda le kanti njobe uzokuyiqeda uShembe ufuna ukuletha lo muntu uvuthe kakhulu ngaye wenza umshiza wakhe umshiza yethu kuphela ayibongukuza wenza into yakhe umshiza wakhe umuntu wayesofaka ebhayisikini sokopha ntanga wasekhile ibhayisikini wathi ya manje nyawo uShembe kuphela wakibeli ibhayisikini wakhe ethi ukuthi lento le kanti uShembe ufuna ukuthi lento le ayilayite ngokhani ivuthe kakhulu. Ukhani uthi nonke icima lento le cima wena. Nangempela uthi wahamba ngesikhathi ephuma ekhaya akacabanganga ukuthi kufanele aphathe umphako. Akacabanganga ukuthi kufanele aphathe ukudla. Kodwa ephethe ukucafa ukuthi yina sengathi ngasa zekusendeni bese sifikele kuShembe bese eyiqede iphele kungabe uphilo. Uthi mayifike entabeni lapha kondundulu yabhoka indaba aphela amanga aphela inkani wacabanga ngathi uthi wabuyela eduze komgwaqo wathi Jesu Kristu cela ungisize ungiphe amandla nokuqeda lento lena. Baba ngicela amandla ukuthi ngicela masinyane ngithola amandla ukuthi yoqeda lento ukuthi uShembe iphele ngaphezulu khona. Uthi mayicela ukuthandaza ekhuphuka entabeni wababona abantu ababili bemgwaqweni izalukazi ezimbili. Lezi zalukazi ziyabuza wena ukhanya wena kuyinkinga ukuthi izalukazi zadukhana ukudukhana kazazi izalukazi ukhanya wena wathi yebo ukhanya wathi lalela ufika umuntu la wathi igama lakhe linguShembe isibongo sakhe ngowashembe wavusa umuntu lapha esefile zathi simnike imali akayiphuma zasinika noma imali angifuni lutho kodwa ngicela ukuthi kunomuntu wami ozakho olambileko engicela ukuthi nimphekele inkomo kodwa ningazigani nemningi yazafika kodwa mase efikile bese nasikhala. Ayibonge Nkosi. Amen. Ayibonge Nkosi. Amen. Zathi salazi sesiphelile inkomo. Wase eba elandele zathi encelisela ibhayisikili lakhe la eduze kwethu. Wasephenduka uthi ubaba philakazi babemanzi baba wena mfana nami. Ayibonge Nkosi. Amen. Wasephenduka phela ibhayisikili base esekumshiza wakho uthi noma ngase noma ngilambile kodwa noma seshona ngempela umuntu ngiyamfuna lo muntu
liyangena phakathi itshe liya elinye imali khuleni liyamboza bekusithele elinye liyaguqula kuthiwe bese kuthi imbokodo yokugala ibe ngaphansi kwetshe lezi abaza seziguqula itshe sibeke ngeke ugaya ke uma sisekelana nathi njengoba silapha sisekelwe thina sisekelwe unyazi uhleli ngapha masihamba sikhona ngoba sisekelwe unyazi yenza ngaze sisekele itshe kazi bekaka base lesondeza ibhondo kufanele ugaya sasitesisa kwazayo kakhulu yadiwe ndawonye kancane iyogayini sathi nje uyabona ukuthi uzogaya wena khaya ngizothula amasi aya masi asekhathini amasi asekhuleni phela hayi futhi ubheseni okhambili sasiyakhalisa saqedika ukaya sasiyakhulela kwamasi futhi uzokudlabani uzokhanya ubani lokhu uqeda lento kanti shembe ukuyilayitha ngaye kabe umechisa wabeka amasawa esehla uthi ukhamba lologcwele amathe uzoshapha manje wathi mayiseqedile ukudla wayesephumela phansi wahamba wabuka lapha aqhamuka khona wabeka lapha yakhe wayesethi ya uyabona lo muntu uyangazi ukuthi ngukhanya kodwa mina ngimazi futhi lo muntu usethi angigayelwa amasi wabona ukuthi ngilambile kodwa ngimazi wathi noma kunjalo noma ngabe kunjalo kodwa ngiyakuwina kumqondisa wathi yasibonga wathi semusa kwazo izimpilo esiyagaya sesiyathulula ngondlela eyakhakamile wathi bambe bayisila uyakubi uyephakamile kodwa moyibuka leniyabona ukuthi ushambe khona into nami umuntu ungethila ubulela imoto yakho ukuthi ngizonke usabaza ayibonge inkosi uyabona ukuthi wayefanele aguquke akayi angibuyele ngomthe njalo uNkulunkulu ngoba mina ngimazi ube ngiyangazi kodwa kube hamba lesibonga njengoba abantu abaningi babathi ngokwazi abaza nembili ezisiyagaya siyathula hayi ngoba kuyinto nje intshumayelo ukuthi izazazi zasimbili sasitshela ushembe ukuthi ushembe ipheke inkobe kodwa ningasigayi nisigaye esefikile lo muntu ngoba khona indaba ushembe wayefuthi mayivele lapho ekhaya ngoba makugaya kwenkobe wathi mayefika emzini wengcwele wasekuphakameni wayithola inkosi ayibonge inkosi uthi wathi esesangweni abantu abadala bayazi esangweni ekuphakameni wathi esesangweni waqhamuka umshumayeli wathi ngifuna ukhanya wathi inkosi yamfuna ukhanya uzoba ngambheka nje ufuna ukhanya umuntu akaphumi wakushemba ngazi wabuyele mina wafathi baba usemakhosi akekho yini wathi khona wasembeka ukuthi into njani engikhuluma ngayo waseyaphuma wathi ngifuna ukhanya sentombo wasethi yena wathi uthulela nobisi waselandelana sebeya manje ayibonge inkosi sebeya kulo muntu lo ongenafuna ayibonge inkosi uya kulo muntu nathi uzokumqeda kodwa ngokuthi ambize engamazi
wayakhohlwa ibhayisikili naleyinduku. Wathi emlandeni kwathi uma eqhamuka nje wayethi womana lapho ushushele usho uNkulunkulu wethu. Mana lapho uyabona mina angikhulumi nendefelo umfazi mina. Wena buyele emumva ufike ungcwaba umkakho uqede ukungcwaba uye uzekini kodwa ubaba ushiya umkakhe ekhaya enephile kodwa uyazi umngane ufile uthi wathi uma elapha yena wathumela ambombizi ambizi wageneki waphuma wangeneki waphuma wayesethi uyangazi mina na uthi baba angiphendulanga wathi uyangazi ukuthi ungubani na wathi Nkosi yamakhosi ngiyakwazi uNkulunkulu wena wageneki endlini wafika waphuma la esontweni kwangikathandazelwa ngengubo indlela ingubo yokuthandazela engakabi ingubo leyo yokuthandazela yaqhamuka nokhaya wathi phuma nenansuku le ingubo yokuthandazela wathi yabona le ingubo yokuthandazela abantu abakhona umuntu ungamphathi ngesandla ngoba nje usuka la uye ukujabulana uyishumela ivangeli likaShembe abantu baphenduke bakholwe uShembe. Amen. Uyavuma ukuthi wena usumshumeli wami? Kwathi baba ngiyavuma Nkosi yamakhosi sengumshumeli wakho. Manje bwana ngelalela. Yabona ngiyiphethe kahle le muntu. Uyiphethe kahle le ngubo uyiphethe. Bakithi. Beke ukuthi ekuphakameni emzini wasekuphakameni ilanga lingene la emnyango la amadoda agcwale la emnyango phethi ingubo yokuthandazela athi mayefika la emnyango ayithi ithi zo kipsi kama kaShembe iphume hambe ukhali nje yonke uyabona ke uzufika noJabulani ningasho ukuthi abantu bayobonishela nithi uJesu useyiphambi ehlaka lapha abantu bonke abantu abeza abantu bazobona uJesu ukhona uJesu namhlanje. Amen. Ubaba wayehamba nomkabi uJeremiya umkabi base ukhanye uxoxela uJeremiya ukuthi yabona mkhe wami ingubo le akusiyona ingubo uNkulunkulu. Amen. Wamnikeza khona ngishaka yebongosi waphuma endlini waphuma nengubo yokuthandazela waphuma nobho waphuma nendandatho iringi lephawula emini wayethi uyibona le ndandatho le ngiyabantu basenhle leswazini lokuthi mina ngisethembiso la ukuthi ngizoshada nami. Amen. Wayesefaka la emini kakhaya wathi lofupa khombisi abantu khombisa Jabulani ukuthi mina sengishade nami. Wathi ngabonisa lokukhombisa nendandatho wathi yabona lolu bhoko lolu oluphethe yothima phakamisa ingubo abantu bekhala amadimoni abantu bebaleka wathi abantu bazobaleka wathi bayobaleka bayiphosela empilweni bethuke manje mana kubonga ukuthi ubulale izisebenzi zabo. Yabona abantu bazobaleka wathi abantu bazobaleka ayibonga Nkosi. Amen. Ayibonga Nkosi wathi abantu bazobaleka wathi sesebala ngeke ile kusiza yinye yokuthi ngesakubebaleka uziphakamisele endulu. Amen.
wona iphansi njengoba sibehlala phansi bonke abantu. Manje ke uqoqela ke uJeremiya umgabhi ukuthi lo uNkulunkulu engimbonileyo umgabhi wena umazi uNkulunkulu wena ngiyamazi. Wayejabulana wena umazi ushendo wakushemba senu la ngazi ushembe esenyameni ngumuntu eNkulunkulu. Uthe wena kuthe lengubo lena akuzuyibeka phezu kwabantu kodwa ngizokuthi nje wathi utheni ukuthi mangithi ingubo abantu akhale bonke abantu abanye bahlanze abanye weyishosha isukume wathi bonke abantu abagula bayawuphila kusikhathi leso. Wayesethi le ngubo le kodwa bangabe bebaleka abantu bese ngifakanisele induku bese belala phansi. Manje abantu bangapha enhle bombusi. Kokheli khona abantu bazizwela senta labagwela mahasha amadoda ayagwela mahasha babagaka mahasha bahlala phansi ngeyithatha nje bahlala lokubona ithempeli la bahlala phansi wathi hlala phansi wathi ngihlala phansi kodwa uJesu akakafiki uzofika wathi uba ngikhuluma nje ngikhuluma nani hlala phansi nimlinde uzofika ngizombona namhlanje uJesu animazi nje ngizombona uJesu namhlanje. Uthi amadoda ahlala phansi amlinda uJesu uzofika. Ukhona ke umyalezo owushiwe ubaba omkhulu ushokhana ayekwenza ukuze aphakamise lengubo. Kwathi uthi zonke izipho egama kaSheba iphume. Nangifele athi lethele phansi abantu wasememeza. Wathi zonke izipho egama kaSheba iphume. Wathi abantu basuma enyakala kwelidoda nenye baleka abantu babheke uthi umgaba uJeremiya kwabaleka ukhali enkala. Uthi mayejikeleke qenejubane uthi ngakhumbula ngathi hey mangithe ukushembe uphakamisa le nduku. Wakhumbula wayethi nduku abantu bantwana benkosi kokheli lenkolo lena esetshenziswa ukhali kwakuyinkolo kaSheba. Kwakungasiyona inkolo kakhali. Kwakuyinkolo kaSheba. Lena yokuthi aphakamise induku abantu balale phansi. Kodwa le nkolo ikhona lenkolo. Ukuthi njengoba silapha phambi kwaSheba ufuna inkolo. Ufuna inkolo yakho, uzifunele inkolo yakho yokuthi uma utholele inkolo lo umuntu isuka ndaba la isukuhlale lapha. Kodwa leyo nkolo iyasetshenziswa njalo uJesu Kristu. Uthi uma bemthandazela lo muntu emthandazela lo akaze asinga.
abafundi bakhe bamthandazela akazasinga kwazokuthamba uJesu lo nkosikazi waseyeJesu uJesu wasemthandazela lo nkosikazi waseyasinga abafundi baseGcwala inkani basebeyamuyenqo bakuJesu bafuna bambuza thina besingemsindise ngani ngoba nasimthandazele ngegama lakho akasindanga into umthandazela ngegama lakho yasinda uJesu elendla ukuze uba nalenkolo le yokuthi abasuku uhlale lapha iyasetshenzelwa kuba khona izinto ongazenzikho uzitholele enkolo kube khona ukudla ongakudliko uzitholele enkolo uthi mangabe utholele enkolo lena engikhuluma ngayo ungathi intaba suka la ihlale la isuka intaba kodwa akwenzeki lokhu uma ungayitholanga lenkolo njengoba silabo bantwana banayo ekhaya funani leyo nkolo leyo lenkolo lena yokuthi uthandaza uthi baba izandla kuyibhisi la uthi usucimeza usubona unyazi phambi kwakho kodwa lenkolo le iyasetshenzelwa ufuneka uzile ukudla kube khona izinto ongazenzikho kube khona izinto ongazidliki uzuzele inkolo ayibonge Nkosi ayibonge Nkosi ayibonge Nkosi ake sifune leyo nkolo uyabona ayibonge Nkosi uyabona mawuthandaza izandla zakho ake nguqu lonke izandla zethu sibeke esifubeni izandla sizibeke la esifubeni bese sithandaza ucimeze umfuno uNkulunkulu ukuthi ucimeze nje ayibonge Nkosi usho ukuthi baba ngiphambi kwakho Nkosi yamakhosi baba yehlisa umoya wakho wasezulwini baba yehlisa ukukholwa kwakho wasezulwini ngesamthandaza kanjalo uzolubona unyazi umphambi kwakho usobaba yabona ke siyathandaza ngenhliziyo sonke sokuvala umoya singaphefumuli sonke sithi inyaswe singaphefumuli asathazi ngenhliziyo kodwa ungaphefumuli sivala umoya nonke amen amen kokheli Sihlabelela wonke umuntu azilungiselele ubaba manje ngihlabelela ngesikhathi ehlabelela ubaba manje nomunye uhlabelela usakhe ayibonguzi ngesahlabelela usakhe nje ngibona ukuthi manje uhlabelela isiphala ekuse
isiphelele le nto uzakhe ibongomuzi moyintombi esenazathi uzakhe uyilungise nje uyihlele nje yabona uzizwe ukuthi mina kulesitabelo ngifuna lokhu Kosi ukuqoba nje sicela ngisitabele 2 3 Uka
Mm-hmm.